13 aracyari junior da polemi ya Giti kimizi mirefu. Barakubanye na Whistler ntafatika. Whistler arabacitse, Mike arakurikira. Sankara kabura. Itsimbye hakurya. Yafite telefoni. Wahamayeho. Ndakwinginze. Umwana wanje. Gracias. Nakoze cyane. Hamagaye mugani byose zina nimero mu mutwe baraziranye. Ngume y'iryinyo. Baroza muguyeho. Telefoni arayifata. Nundi munsi ndakeka ni wowe sibyo? If anything happens to him. Hageze ikintu kimubaho. Urakora iki se? Kandi kibaye aramukubita umujyo mu gatuza kiba kibi. Mukata. Where are you? Muri hehe? Your buddy, where do you think I am? Sheka ndi hehe ko yari yancitse. LJ and Sophia, I'm ready to do the exchange. Bitanga Sophia na LJ. What? Aramukupa. Plan shots, he's already there. Pango yose irangiye sinzi ngo bari bahagereye mu gihe baje. Byose nabo byangije Whistler. I can fix this. Byose nabikemura muri cyaro biteje ibibazo. So no one else would get hurt. You really think I would put anyone's life at risk? You already have. Yanga kwasama ngo nabwo yashobora bose mu bibazo kandi abikoze kare. Kumbanga aha Elikandi